Mislim da to nije nešto što bi izuzetno trebalo da se slavi, a značaj parlamentarizma je i kod nas kao i u drugim zemljama veoma bitan. Sad, pitanje je što se kod nas uvek ide iz krajnosti u krajnost, pa mi ono što je dobro napravimo da ne bude dobro i nadam se da u buduće će sve biti bolje i bolje. Naravno da imamo. Pre svega parlamentarizam mi moramo da naglasimo da je užasno važan, da se radi o instituciji, parlamentu kao instituciji koja donosi najvažnije zakone koji se tiču građana ove zemlje i njihovog boljeg života. Tako da moramo uvek reći da je važan, s tim da moramo priznati možda još jednu stvar, a to je da u nekom periodu pre nas je parlament probao biti obesmišljen. Parlamentarizam je prosto takav oblik vlasti, podele vlasti sa parlamentom, kao takvim svuda u svetu se pokazao kao efikasan i najbolji način oslikava demokratiju, jer u parlamentu su oni predstavnici koji su direktno izabrani na izborima. Mislim da ne znaju dovoljno iz nekoliko razloga. Jedan razlog je što smo im se mi pomalo ismučili, drugi razlog imaju velike probleme da bi se interesovali i o radu parlamenta, odnosno Skupštine, a hteo bih samo da vas podsjetim, ako se sećate 90. godina, ono što se dešavalo u Skupštini je bilo poezija. Ono je bilo zadovoljstvo slušati. Danas se mnogo toga promenilo, postali smo i mi nevaspitani, ponašamo se kao neka bezobrazna deca, a nadam se da će se i to promeniti. Nažalost, mislim da ne. Pre svega zato što je napravljena možda u nekom trenutku upravo hajka koja je inspirisala građane da ne obraćaju pažnju na rad parlamenta, da ne prate te sednice koje su za njih upravo važne. Bojim se da građani Srbije ne znaju dovoljno o radu našeg parlamenta. Prosto to je posledica višedecenijskih nekih problema koji su prisutni u našem parlamentu i mislim da je mala gledanost na TV-u, a nedovoljno se informiše o samom radu i značaju Skupštine kroz medije. Po meni je glavna tema obrazovanje i vaspitanje. Mi smo tu mnogo zaostali, upropastili smo obrazovni sistem, od vaspitanja nema ni V, to smo izbacili iz porodice, iz naših škola, iz ostalih organizacija i mislim da je to prvenstveno važno i normalno kultura i zdravstvo. To je tema o socijalnom položaju, socioekonomskom položaju one kategorije koja je najpogođenija bila koronavirusom. Kada to kažem, onda pre svega mislim na žensku populaciju koja je brojnija upravo u onim oblastima života i društva koji su bili na udaru, a to su predstavnici zdravstva, zaposleni u zdravstvu, pa na kraju svih krajeva žena kao takva, jer je u momentu epidemije prosto bila izložena tome da mora da brine o cijeloj svojoj porodici, a i o široj zajednici. Uglavnom su to ekonomske teme, jer se one građana najviše tiču i možda jedna rasprava koja bi se odnosila na izborni proces, promjenu izbornih uslova, s obzirom da nam predstoji izborna godina.